Haga kat kendai terek unailar hajar arpun rio ke KSU ke Penlong ya ke Black Flag Bike Rally hasar Shillong kom shibenta ban penpau ke jing persya ke sorkar jela halor ke jing le menti ke jing singap jar jongkai ke jing dawa bala bo de keseng. Kani ka rally jong kitok-tok kelas sedang naduk jayau bajak leng bagi tahan dan keti renja umpling nong mensong sa forlong polo golf links maulai mauro bat pengkut biang sahajayau. General Secretary ke KSU Ruben Najar Agajing ekran biklat patai kubor ula pendram jur ke sorkar namar kapor ke bakat san sngi balabo ek sorkar ke lekut no. Kabala penlong ya keseng ban rai ban penlong ya kene ka Black Flag March. Uruben najar ulong ba kasyong ke sorkar bangkot ekran namar ka do menta umpat yok kono kubor nageleng sorkar bangkot ekran. Ula penpau ba kumbasan teli gimat ba keseng kelebo ha ka kenhun menteri ke belalong ha kene sngi ke sorkar kam shimla kran lor kini gimat. Kabala penoy keseng ban artatin ke sorkar ke temu shishan ban penbet ikene ka kam. Ula banjur bala ke sorkar ke penur longlot ibarok kisan teli gimat kamturan kam syuk ban nangkot ekran ni keseng ba ke KSU kalong ke bakloy ban wengno ya kedo kedo kejing yaki. Ula mahamru bagi sorkar kam day ban panpor ne penslam kumpa ke julek hagi por ki belalet. Ba kanu ke jekran ke bami ke de bandan ke report ban pemna syupat ba. Haga jo ke por General Secretary ula pentip bah ke arpu terik unailar ke KSU kelarai ban beteng ban penlong biang ke jeki na do jayau skandailat leng bakarali ban penlong ru ke sit in demonstration na kandailat bagi jeki kin beteng bet kat bagi sorkar kampat penurlong ya ki jing dawa jongki. Macam dan sam tim si baro balasiski kata arpui terek aseng rapen kre sagawai pat ka jingiki kaban sang chipo James Dam nang day no po office jog aseng kandon karali haba hakaba ginya kat pat in berkot pat hantai hapo kandaila hakaba in sedang pat di public meeting ibarat keparasama kumbagasang di gelong nado pasang kaski bagi dia belong iba penkre berkat ba ipat yo yang kita iso joko jingjok inang persiang ban pensawa ban perso ya kesorka dak ipat kilat kilendi kum ka jingku kum ka khasan sing kala akut men te mentar sing pat ngila stang ya kaneka Black Flag March kani ka kadi kawe ban pendram ya sorkar halor ka jing slam ka jungki ban halor ka jing bam address ka jungki ya kani ka issue buat ka demand bangila ai buat kuma pula pentip hina yang jung presiden ba aka arpui trik jung ni benai lesisni nak liang jung kaseng ngin don sakawi ka protes kata bangnya dari napo jauh napo office terikam jung kaseng siapa kendailan bahkan dan ka sit demonstration akatuka jaka napo kendailan but kat baka sorkar kampat kapat pendep pura ikin ki mat jing dawa jung kaseng kinang don bun ki jing ki nang ni syakmat kumba ngin sapente pipi nang isingin dan ni isu di kilap tai kubor mana tingi pat yo ya kanu officially bangin khot jing alo ta ka benta ka ladon ka jing keren ba ban ya keren ban bet henry ngi perkat ba menin mit kadon ka jing ya keren halo kata ka benta henry minta kasing om kadon kata ka meeting tingi lamut ba nakini santali kimat katu kan kimat kilaya keren halor kani ke benta henry ya ka jing skap jar ka jugi ka jing bam address kita ki issue sadu menta tingim lawan ong ba hatu ki khot ki rai kumnu halor kani ke benta hatu ki long serious ni kim long serious tingin sampai kini kisi banwan dara ka sorkar ka khot ban ya keren halor kani kimat ni long ki bakloy ban lej henry ngindi ban ngin ko bak sorkar ka chupat bak chupan por ne pakai cudili kumala jujah kipor koladam kan khot ini dakawe ka sur buat dakawe ka juba pakai pentip ini bai kini kimat jing dawa kilapun urlong nesi daki pen urlong le kini ki baru kini santli kimat jing dawa klam dakaran ini ru im dan kam banyak kendung im ko akhir banyak kendung im dadi kita ki beri ba ni pak benet ban hantu ban beri ban keren nomor ba kini kimat baru ngilai ju keren naru unchwa kini ki ndi issues ki bamenta kila deki issues ki bala sateng la bun slam
delada ki sarkar ka menteri kami kita kimat jing dawa boro santri ke jungi ngi kloi ban weng nu yakan agitation ke jungi pahendai de ki kwa ban ya khot ya karan pat tangkawi ngakwa ban ba ki hap ban wara yakan gunu solution tang mencu pan por bat ha ju poru ke bak ya karan bat ngi kiri ka record ke di bandon ki hap tip shu ki pat ba bat ka nu resolution ki shim atau ka meeting de kindu ka di ban pa syaba habadi beta pe nginak syuan ka rally ketang syukut maksud ikut ngila don ni bat ngila don ni pengila penwaya ka jingilang dengan pat UI kita ki hadu mentang apa UI ran mar na syu ni bilang syupoi ni ya nakmat hapor niat nakmat kam sim don kum kata ka ru bat ngiru ngila batai syai ya borok ki parod hot bakim di ben le yakinu ki kam ki bam kam betha nak liang jong ka seng Henry basic ki bun ki inong sim kaburu nomor bakani ka public rally minta ka public rally ju ka rally minta bai rally ka di rally babun indi tinggi hot badan ki bun pat ki pat ba ki bayas no khtilang akani te Henry halor kita ki minta ni nak liang ju ka seng ngin sa wat jingtet ni sawat punya bat don kam on pistom nak liang ju ki ru sapet halor te minta